O te toi whaatalo whalisisila mai mōwhoi o le tātou tunu nei aso lua, o le aso sifun o le nei o le masino November, ai o telefon mai sa moa le siufonga le lau mua. O le whaatupula ia pe o le ata mai le lalangi, wa matua I longa I le ese o le teimi wa tua nai, pe a whaatu sātu iau ngā tupulanga ma mea ua whausia I ona pōnei, e pei o fiso o ta inga I au wala wha teknolosi. E wi I le maoa e tele o le suinga ua iai le lalangi le teimi le nei, wa matua I whawhaingo fia lava mea o mai lona sao sawa wa iai, pei tai, wa silia tuai o nei tū le lei, nei lo vaenga tāua, na afua I ona whausia. O le ala le na whatu te iai, se su enga lo fiso sul whainga, po a awala o lo pito I lunga e o lo whaaso ai fina ngalo le mamalo le atunu. Ma tu lai me le tūlanga mua le whaonga ino tangato le atunu. O le apio fōlinga po le Facebook. So antu iai maisi awala wha teknolosi. Ai mulia ai I le televise ma le itio, whaapia fwoi nusi pepa. Peitai o le nusi pepa le itio ma le televise. O lo ua tuina o malawa fwoi tu tonu telefoni fe ave ai. Ma ua whaai ngoi nai lea me whainga ruenga. O se mea whainga ruenga wa ta mai mapoto, wa ia iloa uma mea ese le lanulangi, o mea le lei whaapia fwoi ma mea leanga. O le su enga lea leo fiso sul whainga. Na iloa ai le toa telo tangata sa mua ua whaonga ina le Facebook. Ai mai se lava I le vaenga tupulanga. O lea su enga na ta oto mai ele tūlanga o le sa o lo tongo manatu ma le whaalingo ta ofi tangata sa mua. Ma so tanga ia ta tau. Ai mai se o pāpui ele ngato so tanga e whaonga ai le sa o lo tonga e whaali ei manatu. Ma o lato fina ngalo. O su enga ia. Na lia e mai e fo I le wha o popo le whaonga e tangata. O lea awala wha teknolosi. E moli atuai se alofa I le tūlanga le lei. Ai wasili atuai lona tūlanga e saia ai se o langa. Malangona o se tasi. O se tasi o pine wha mau le su enga I lona tūlanga le lei. O le toa tele lo tangata sa mo lātou te whaonga ina le apio fōlinga. I o lātou swafa ma wha maunga se. E la lafi ei ma whaiwhainga tau whai, tau whaamatau, e o lavai whaamatalanga le sao, ma o lavai na tūla I mai ei whe ese inga, e tu tonu lavo loto I whaleo a inga. O vaenga ia ua fausia ai ni tūla whono ea a fia I tangata so ona lafo whaamatalanga, ma e lua manatu tau o lo momoli mai ei a lea ripoti, o le vaenga mua le sa o lo tonga tangata te totasi, e le wha lio lato manatu mata ofi, e ofi ele mawai no whaamtalanga. Peitai, e te tau o na whaatinu se awala ea mana ia, ma lea whai nai leisi tangata. O ia whainga, e te tau o no ngatasi ma leanga tau sili o le whaasa moa, o le whaanoalo ma le vata puia. Vaengalo na lua tau o lea reporti, so se tau fio finga o ia te tau masa o la tonga, e te tau o na whaia ma le whaai te ia pā leni tu umai lua, ma ia tau sisia whainga masani whawao malo tau ia te tau tangata soifua, ena ia fuafua wha te tau le lei, ma le whaavai o lo tātou malo tuto tasi, o le whaavai le atua sa moa. O le whaalawe le na tūlei mai loto whanga na whaatama ia e le awhi ni pasi se lua se ainga, wa whaamaunia mai le ofiso leo, wa mai o na whaalelei le isi tasi, ai o mai le te minei o lo wha wau pe Yesu e su enga la matanga ruenga, pe na mafua mai ne sunu e se tasi, pe na mū lava pasi mai se mafua anga le malo fia. Pe ta ina wha lia se sui o le ainga, o lato ta avale ia e lua na whaatama ia e le awhi, o loo insua uma, pe tai o le pasi le ua mai o na wha le leia, o le sele ni lava si o lato ainga na toe wha le leia ai. Ai o le mata opule nei, e le o muta su engal matanga ruenga leo, o loo whaia iai. O sila nei le malo ini whaamanu ianga mo I lantou o loo pito I lumai pui ngolo tātou atanu, I le whaamai o le COVID-19 wiva. Na whaamaunia mai le fionga le tamaitai pāle mia, le fionga fia mena o mi mata afa, wa whaisi leva o ngā lulue mau pito I sili na lata I lantou nei, Il mamalo le atunu o lo malanga me atunu I fafo pe o vaala o loa whapea fo I vaalele,
Mai sa lama tia ai lo lato soifua i le ono a fia sia mo le whaamai, ma ua tala whenga iai o na whaia se fuafuanga whaapea. Na manino le saunoanga le fionga le tamaitai pāle mia, o loo maua whaamanuianga e ala i tutongi, peitai wa sil le kapeneta ina ia whaopopo iai se isi whaamanuianga. E lei whaamanino ina mai whaalawa i tele e lana fionga, moa ia whaamanianga fuafua iai le malo. Ma o loo ta oto whaamanianga i ainga o ilato o loo ngā lulu e le leina pito i luma, pe a whai e a fia se tasio lato ainga le whaamai. Peitai, o loo tu maulava sa moa mai whaamaumonga i le lua hafes fulmaliva, o loo tu maua i lava i le na o le toa tasi le na a fia le whaamai o le koviti, aena manuia matoe whaafo i sia lo na malosi. Ma le tātou tala whaiu, wa whaalia tunga lunga le teitai o le tua ngai tu le e palupe suli aisa i lele malia le ngoi. E le whaon te tala i leo tua o i mofe malanga inga pe a whai e whaasopolia umasa moeanga waa i le tuipui o le COVID-19. E le whailua inga a le teitai o le tua ngai ma le autu stala na ia whaalia ilo na manatu o le te talo tua o i o whamalanga inga o whainga whaavai masani a le kāpeneta wa mai o na pasia mai mawhai lava i le kāpeneta o na sui le whaai unga matatala. Peitai o lona popolenga, o le la asia le mawhaia se whaai unga e whaao no sui ei se whainga whaavai wa pasia i le kāpeneta, e a awhia i le hatunu ua atoa, mai whaao no iai o na awhia ngaonga. O le vaiaso taluai na whaalia le tamaitai pāle mia fia mena o mi mata awha, e whaao no sila le kāpeneta i le tatala leo tua oi, pe a whai e whaasopolia i le ivas fulpasene le atunu, wa mai e ona whai o lato tuipui o le koviti. O whaamaumonga la ta mai al matanga ruenga o le soifua maloloina, wa o sia i le fitus fulpasene o le au whai o tangata Samoa e au fiai ma whanau e anga waa i le tuipui, wa mai e ona whaatau nu o lato tuite i lua. Whaatu satu i le ivas fulpasene o le malo le atunu, le wa mai e o lato tui mua. E le iai se fofuanga e whaatatia mai ele malo, mō whanau se fulmaltasi tausanga nga i lalo, se vanga nā i whanau mai le se fulmale lua tausanga, a nga i atu le au mātutua i lunga. Ai, wa whaalau ilo mai foi, ele matanga luenga le soifua maloloina a le motu se sae, Amerika Samoa, o le aso lea le a mata whaanga solo e tuinga mōl mātutua e 5 tausanga, a nga i atu i le se fulmaltasi tausanga le mātutua, e le tui pui o le whaisa. O nisi o talai meolo o te tupu le tātou tunu i Samoa mo le ni yaso, wha manuia le tuai fuafuanga le ni yaso, wha soifoia.